Amen. Dalawang nila mo na kloy ni dai. And the even is ceremony close. We are in the presence of God. Yes, Lord. Those that are listening in, open your hearts to the Lord. Love the Holy Spirit. Yes,
sumbu tana kaluna kena biba kaluna tagi mureba tana bosi kaluna tana bosebata meroni mandi takakina hallelujah na temel turang satu matana wo e bagai balen dina bikya amen. Hallelujah. Nakaturana. Thank you, Jesus. Turana sama itu buruk kemni turana Sacramento ngo. Tunggu mereka mana di mana flow. Jesus. Teman rai kina wani nani mana flow. Sana buruk kakek turana nunggu ni tempat. Kita mana berkata kata turana Sacramento ngo. Sekarang ni perlu ni dulu, kita mahu kerja kita mungkin nanti perlu. Teman-teman kita dikira teman-teman yang memimbul lah, mimbar ni kita berkata turang sekarang Sacramento. Sekarang turang ni mimbar ni memimbul tu doksa. Menurut turang ni kita berkata turang Sacramento turang, mana bagai paling ni kita memimbul. Meron itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu tu apa kemnya? Meron itu nama mendengar kemnya bakal. Lalu teman kita besok bagi turang mereka lebar. Sekarang turang Nabi kita mengikuti mereka mereka bakal untuk turang. Besok bagi kau ya. Nabi Nabi ini rata adalah. Kita sebab nak kita boleh kita turang, kita boleh turang. Kita boleh kita bukan dia tidak boleh. Kita mentar, kita turang. Nah sebelum tamu mana boleh masuk saat boleh kita ni nak tamu. Sekarang tamu mana nak buku kita nak tunggu turang kita mengikuti tu tak sah. Kita kita turang orang na simpan tu main turang berai, lagu pun main ada turang dengan salah. Saat boleh kita tamu ni kita makin lebih keroni ni bisa tahu kita nak pula. Meron turang main benar tu pun makin turang makin besok kalau makin ni sih. Sebab tamu ni menunggu, merasa boleh menunggu ni lama. Usia makin dia dah nak lagi nak kubur tu kaya, tu masuk kubur Yesus. Lepas kubur dia talai tu. Amen. Tapi sultan mana? Nobili dengan demikian dah dolar tinggi nanggo, mana bos di klo, ini perlu kita masih tini. Membalet na nona baka rambo isor, seno nona suli kwaya, na turango chisu misor ni nonda iparaba. Na perlu kita masih tini koro, boleh cuma kita bukan jawab apa lagi. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Amen. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Praise the Lord. Yang membelah nama bagazambu isoro Bethlehem. Turang do Chisu. Kwaya sera walangan bete, kwatalangan iso. Kaduri kasuli kwaya baka tambang dua, baka dua seranga. Ka baka sama-sama tiket, baka duri kan mena todo. Ena mata ni kuwa o kabi kimni balatan no ni sa baka bol Chisu, baka bol lebih serba. You are made perfect forever. Amen. So continue to serve him. Continue to worship him. Continue to ask for the cleansing through the blood. Because through that one sacrifice, we are made perfect forever. Sekarang ni bagayana na, sekarang ni tidak nembaki, sekarang ni tidak nembaki. Hallelujah. Tahu mundu. And sabi ang donu yan ang mata ni Klo. And then kami ni singa na inday. Yan ang kau ni Ra. Yan ang kau ni Mr. Baki. Kami ang dhor na tunang ang Chisu. And ang puda. And then kami ni singa na. And ang Mr. Baki naman rai. Kami ni kuwa lang tuwikan na doon itali sere. Amen. Hallelujah. Why am I talking about? Hallelujah. The Klo ni Mr. Baki kami ni kami ni singa na.
tale mai na mate sang wala nga na ro to ka dana wa itabikina ka chubi ke ne volta and the sa buno tra chubi we proclaim his death and his coming back na mo mina sa chuka na bingo to hallelujah wa kaongo and the sa na wa itabikina amen and the sa wa takila tibukina vehicle you are telling yourself and you are proclaiming to the world and even in the invisible world hallelujah those that are living in the invisible world and baba kosewa ya mati na tura mo chisu and le suma kwa hallelujah songo hallelujah sani mule na mikenda na klo boy ba na numi kenda chunga kin na turana ele kamni singin da muno no ka mikenda na batani korni der kena wase tindan dua ele tikina rusanga buluka tolu ni warongo da mai mo turana kakawa tukuna talaga bi kamdo di sator na imbuli mandai na turang chisu na bom sa solia ni kino kwa ini sabang bini menagawati imen sando biega kaya ngo nengo sando biega na kumundo kita kambo mundo bagan numio ken sabang katelenga kina na bilo disakani oti le bagan kalu kwa saka na bilo bo na biela le tubo na nombra na nona kena na do sangu numa kina do kita kambo mundo bagan numi yaukina okele madana kania na mandai mundo mana bilo hallelujah pero vini na kata turana en bukan bibi mulai sabar dor weekenda hallelujah Sa
Sa tigo na kena maliwa. Ena singa mina kaniku. Hallelujah. Hallelujah. Turanga kemi sama bini-bina ka baik kemi. Yes, Lord. Kemi bawa bini-bina ka takana kelo ni sa tigo na neme kelo sa roti kemi bawa bina ka. Kemi bawa bini-bina ka takana yo kemi na neme kelo. Kemi na neme bagambula. Kemi na neme ndonro. Kemi turanga neme buli-buli manatangi. Kami na udiwa na bunan rabusinga. Kami na halali patule na bunan dobi badataki. Kami na kalau sada muni ochoba rapa. Andoni beba bulan lebu. Sada muni ochoba nisi. Kami na neme rotine. Sa kami na ochoba sama. Na kalau sakti ko batige kemami. Kami na turang ochoba salom. Na kalau ni bagdego. Kami na ochoba ra. Kami na neme bagatau naka. Kami na ochoba sikanu. Ena kami na nisini ko you are righteousness. Hallelujah. We declare that you reign, Father Lord. We declare that you are Almighty God. We declare that you are the Lord of Lords. And you are the King of Kings. There is no one else like you. Hallelujah.
metudar no número de mata ni tempat bersor kultura mereka tu mai. No resinga nak kena no manda di turang. Nak kena no turang mereka tu mai bikin muni anu pun tak takut ni sudah bayar. Dan ni betul kalau nak kena no tu. Asal muslim no pun turang bikin muni nak kena juga turang ni nak kalau tak salah no pun ni memang tu. Ikan dia ni muni bos. Asal kalau mata asal sudah nak apa bayar. Asal orang temang dan sulit kau turang, awak ni dah, bagai turang. Dalam bersuka-suka tu nak kau. Naka. Asal masuk dan nukul turang, ni bukan nak mimimbul, bersuka-suka tu. Jesus. Anda pun ini memang sulit kau, dibikin ni. Kenapa kata kita? Sulit kau turang, ini numni tak kata. Kenapa kita juga turang? Ini biasa bulu betul. Sama saja turang, anda nukul tempat orang. Sarap tu turang, anda. Dalam tim kurang mana biasa buru-buru tahu toko, mai Franse, mai Englandi, mai Germani, mai Australia, mai Islandi, mai Vietnam dan mai Kelo. Pertanyaan turang mana tahu lalu mungkin buru-buru. Satu berita nana boleh berkemuni. Ada kaya mana cikgu turang. Ini turang ni ada beberapa pulai dan Kelo. Kemudian cikgu turang itu nak Kelo, nana boleh kau coba lah. Kalau satu ni ada beberapa pulai. Kemudian turang kau coba cari nak kalau satu baru tak ada turang. Ni baru tak turang nak berbulu nak berkara. Tu kita turang mana biasa ibu berdoa turang karena sesak tak turang nak timbul lah. Apa sih nak turang nak sesak tak nak berbulu bekem ni. Sama suka apa kita boleh bekem turang nak kawinan sikit kuat. Dan terang nak berbulu kalau tu pada turang ni nak mulai turang. Kalau bersih turang ni nak serikir nak keluar nak kawinan sikit kuat. Tamang bersama sulut sana boleh bekem ni nak kabinet sirkut turang. Nak boleh tamang bulan yang buat kata-kata buat kena buat. Ni nama pasti kata turang ni memang pura bahasa sulut. Nak. Kami ramai turang memang cinta ke saya kalau kau ni kami begini turang. Nak buat ni beker lagi apa. Nak boleh tamang ni orang ada sebagai bekem ni nak keluar. Jisu. Ni nama kata turang ni memang pura turang. Kami jadi pura kita temata. Ada tu turang nak buat ni beker lagi apa. Kalau teman orang ni, angin itu kalau turang sana balut tua nabe semua tu turang, anda boleh lebih kerana go. Kalau saya berdua, tapi semua turang anda nak kita tahu sana. Anda orang tak tahu turang nabe, kalau mata kau tahu anda nak keluar, anda kau ni tak boleh cisu. Turang, semua teman ni, kalau pernah bergabung sama turang, nak tahu bukan nama siapa, satu boleh bikin teman. Nak, kalau ni berkasih nak turang sana, nak tahu turang, nak bulan. Lumun sudah apa? Bagi tulang itu berana nama terserah. Bagi tulang itu berana mata gerigir. Tulang mana soal temang nanti mana soal boleh menung ni lama. Ini kalau tu mereka berusia begini, nanti nanti lagi nak kau nanti. Itu masuk itu ni cisu. Ni baru bulan ini tali itu. Amin. Kira melangat dengan orang terserah, solid dengan musuh dan wabah mana dulu dan nasinya.
ni tamaro ta tiu na sia ro klo ena ka bi na sini ku no mo tu de bi kita ba bi kiana to mana na kita ba tiu na ala ta ni klo ba so to ka na ni sini ai ba mo ni tiu ni ka ba kwa ala tiu bi kiana sini ku ta le bi kiana tiu na ka bi na ni nai boleh tentang kas tentang lindok boleh buat usul kita bagi kiana tiu ba so lo ena balik klo ni sini ku mo tu tamaro ta tiu na bi maro na klo na malawa ada mai tiko tan na bala meta mai maro tigi kwa meta mai sole buti kwa na klo kona non do be maro ta na lo ni maro be maro itu mai atau tala mai na sini ko paso so tan na klo ni sini dai haleluya akala mo la mo ko do be no kana maro mo mai sar ki mai atau mani ka do mai sini ko be do tu mai chamani akin mai baranse akin mai bitu to mai lan akin mai Australia ni selagi akin mai biti Imsak kita bagi kemudi juga ini mesti song-song lo di New Hope. Walaupun ada so mana berlaku dalam masa kita ini semua buah, mungkin kita tanggas, mungkin kita terbosi, bagi kita bagi kemudi juga ini mesti turun ke Cisu, ini sini. Betul betul buat so betul mata share di sini buah, ini waktu kita berada di Tiko, ini kami sini buah, kita betul betul tengah ada ini mesti turun ke Cisu, ini sini buah. Sekarang ini kita kita bangun mata buah bayi tertal. Kalau nak bagai berarti dia noa, pasal so teman teman aku di sini, haleluya, kita perlu bergerak dengan di sini, haleluya. Sekarang ini kita nak kami kali berbicara di sini, untuk solid dengan ini misi dan karusan abun ini pulang go, kelas abun dengan go yang di sini tam, misalnya dengan mesuri kini, don ini lotu, yang bukan kena buat itu dengan aku seperti Yesus Kristus, bahwa kita tidak nama kita di kina, dan kita nama tahu saat itu mata. Ni uti tara magana lot tentang ratu ng boss ni matang boss ni na uti tuna lot wa kan bikin tuna mens o mambo ni to ngam to sang ni boss to ngala baga paso to ulunga go to tol isi bernin dan kay bitar taga ni ka sini ko sang tali turba din dia sini ko sura satu ni tal tal kasi bulong bina ka tigo ko kaya mta baga so ta tara magana tulo wala ka ni na sini ko amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maka Noah waktu kita kena rotu di buah, waktu binaka, praise the Lord. Waktu binasar, suara mula peraturan, orang-orang tadi kita nak keluar. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nabali usar wiki mduna wakata tu na mua dia bidara wakata na mua naka yele bidaya sarota amen. Praise the Lord. Namado maingo namado ni nanda lolo ke na masu mado ni lolo bate ke na masu mado maingo boniti na ki na baro buka la bate ke na masu na be kan Masulah main di bulan taki. Karena lu dipakai torna klo, kina nonton sok len lotu. Masulah tengah main nonton mulai nayalo. Tu mo kabati na tu nebe segura. Karena ya ada sama masulah kiko buat itu. Biru bulan taki. Dipakai torna kila o kemuri kila kanda. Itu rumah di kanda na klo. Haleluya. Itu rumah di kanda na klo. Amen. Nonton sesangan nama minggu. Ena rumah di kanda na klo. Ena bagai atau kaki nabi kanda mali wana kue, mahu terus mimpi, haleluya. Paku ayu katu doko, kali tawa, anu kali bercelo cina tolu, haleluya. Kudo sawar ngana tolu kali itu nabi mimpi, haleluya. Amen, haleluya. Mekuni maya, haleluya. Relax tiani, haleluya. Betul bagai maya, sa bagai itu ngana pula di rumah, amen, haleluya. Amen, kuni maya, amen, haleluya. Amen. Ano madome na kami kanda. Kaya naloto ni Men's Fellowship na makadulito ko may Santa Rosa. So dito na kami natroko. Yan sino ko maruway. Ano mayunggo. Amen. Men's Fellowship to doko. Kapag na naloto ni Madua, talikatigan niwan ni Singa ni Gulaw Ngo Talenga. Kaya pagkakato ni Kanda, dito rato ko na lumikanda ni Masu. Masuk cukup main lutu yang lutu maduata. Kalau nama itu kau libertu nama maduat. Semua dah ada. Itu lagi mikir tu sesana. So cukup nama misalnya maduata. Enggak yo aku ya. Bertu bukan di tangan maduata ya. Amen. Praise the Lord. Otherwise, hallelujah. They having
service here in the church. Kabaki na madwa kala ni kitara mle kerusi nguluka woni singa. September kali watu mikenda, kali watu mumlikira kali watu chunga ngombe na masula chunga. Kakere eva rota chunga ni morto mrani baka ngata mikenda na kru. Ya na lotu combine na baga durte na ke ko mo de bitu na kolonga na kabi. Bikim donga na WM baga bikim donga mens. Kero ni dona kae raka ena kene kabi. Amen. Langa rawa allo mero ni dona oi banga tikina ena kerus na buluka ono ni sina. Nonda lotu ni misho sakani ko ikenda masula maidan dona dona ni lotu. Allo mero baka tikina tu le wat na kia u dia ndara mai punau le ka kisinga de dai allo la mana nga ndara tali sere hallelujah amen hallelujah sar mo de tu na mai ke le ko tu mo hallelujah in this place of worship Yes, Lord.
We are planted in the house of the Lord. We are planted in the presence of God. We are planted in the holies of holies. That's where we belong. That's where the church belongs. Through the blood, through the shed blood of Jesus Christ, our Lord and our Savior. We are ready to worship. We are ready to sing praises. We are ready to celebrate in the presence of God. Thank you for the joy unspeakable. Thank you for the joy unspeakable. Thank you for the righteousness of God that we have through our faith in Christ Jesus. Thank you for the peace of God that surpasses all understanding. Hallelujah, hallelujah. We have it, we have it, we have it. Hallelujah. The presence of the Lord is in this place. The presence of the Lord is in this place. The song of the Lord, the we have been saved to worship God the Father and the Lord Jesus Christ. We are in His presence right now, right now, right now. Jesus, I'm the name of the Lord.
is here to be worshipped and adored by the believers, by the saints, by the children of God. Hallelujah. Let's give him glory. Let's give him praise. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you for your presence. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Amen. That's something maramo sisteli de chungo. Yeah. Kira ni mole dari mengamai. Of course na baru biti kanda na lagu biti. Yeah. Main dong menangan na masu. Main da masu lagi koi buat turanga. Alwe kira ni mole dari mau koi. Hallelujah. Hallelujah. Sama lima koi. Ini tunggu lama kumtuna. Tunggu se. Kasi. Kalbati. Domai tu in the kuna. Kita bos usung lo. Hallelujah. Koi. Listel ngai bit. Hallelujah. Oviti set satu. Amen. Hallelujah. Artu nona artu umbol main nona. Onadronga go kontak Amerika. Onadronga Amerika. Aru betu tu betu. Anu betu bomalah. Balmai. Hallelujah. Mai masulaki. Koya. Hallelujah. Tutu mai kalau mai. Tolong mai. Amen. Balmai. Hallelujah. Praise the Lord. Pasal mai lebih lotu 2 days satu, faithful satu mau pai. Hallelujah, praise the Lord. Kalau tertungan 6 bulan nak keluar, bela seti kuna nona kenaya. Hallelujah, kita nak kan, kita tolongbo, wala mo dilak telungboy, nano, mo dilay tos talikina na, nakatara di keluar no, wala dataki. So kadibi tungan keluar, barang tadi tuan muli masuk. Hallelujah, koni, hallelujah. Anak kami tak kau tu nak ada di kau. Anak sama-sama itu kamu ni bukan diri teracu kemudi. Hallelujah. Kerana untuk mendengar kamu dalam mata bose, mendengar untuk bos bakal mata telah. Kamu ni telah cuma lah. Ini bos tamat dalam bos ni bakal mata telah. I want you people to speak words of blessing. Those words of blessing that Lord will use to bless. Hallelujah. Semua nak pula dinaka. Semua nak pula buai. Hallelujah, be maru roina klo, duru hallelujah kan duru buka wanga, hallelujah gigi di bali chaba, hallelujah mana bawa boleh tu kau kasala mata ini kau, mana mi bawa tangan klo, mana mi lau, hallelujah, and have the chisu, hallelujah. Father, we want to thank you. Come on, open the naga bikemuni, and bukan ni namuni banda, hallelujah. Sakara bikemuni kau ya sa boleh tu dah ada malu malangi, tu dah chisu na namuni bola lebu malu malangi, sa tuki na ayat ni namuni banda tu. Kau sakara bikemuni, hallelujah. Tu na namuni malam sana tu, kamu tina tak ada binakan ni gara bikemuni. Mana bikemuni mai bintang talan tu, lalu telani kiri binti tu, hallelujah. Am sa bos bakal mata tengah kiri nona nampura tu, am sa kena na lumuni alu tabu, menan bladu yau. Hallelujah. In the love of Tungan of Tanaba Yalo, Taraka Tungan on Bula in the Rabbit Cabaret, Bula in one bounty cabinet in the clo, you like everything quiet, feet in the clo, for you know a kind of loving in a corner, and a other chisu, and a other chisu, when in the top of quiet, and a big note to the side. Marotana Kato, remember let the quiet, they love it and never the clo, the cannon of men in the clo, and I soon the clo, and other chisu, I'm some master the clo, when in a big one, the cabinet of Chova Tally. Now we live on the Sulevan and Bula Binaka. How they came on nobody was the clue. Hallelujah, Bula Binaka, then Lobo, Casa, Bula Binaka, and Lobo. Hallelujah, and other Chisu. I'm sorry about the Sam Bula Binaka, and other Chisu. I'm some master day kind of clue. Then Bula Binaka, hallelujah. Now we live in the clue, divine have the clue. When Sabo Sukuma boy died the clue. Now we live in the clue, hallelujah, the spirit of power. Man, the spirit of love. Hallelujah, can a spirit of sound mind, hallelujah, we have sound mind, you have good thoughts and maybe no to the or why I'm going to be money to the hallelujah, and a Kaukari of the Chisu, Seregivan Bula, Seregivan Lu, Seregivan, the Bukina, Yamatua, hallelujah, now whatever should still be able to put in the way, I think cooking,
chisu na ibang bulan dinan duan. Amen. Nabi wajah kana lotu kai taurin donon do soli meroni da bakro matakila Amin klo non sara listeriani ni mami lolo mali sara. Haleluya. O creme da rede mandano de voltabu. Rede mandano de voltabu. Olha sorry. Mana ipriu que era você tinha rua. Endurante que naquele weekenda. Ipriu que era você tinha rua. Tikina dua keina tikina e tolu. Ipriu que não vai ser tido como isso aí, tá? Amen. O único que eu quero é que na mandei uma vítima. E a vítima era sábado a bola política da Talenga. Em dua na ilala e vai dina leu. O qual vou mandar aí, mandar pita lei sarkina. Vika que na e para bimbi tem que é tu que de barbarada saca biti que na tua tico. Kami dah diri betul ngah, elo dei. Lebih sibsibi satu yang bertanda. Ini ruang, mendera cisu betul tiap ngah. Okai sahabat tiga bulan, karena bakat tahu tu bertanya telega, menang tu bakat bauta. Asas sebuah dua, disorong elo buku di kau belatai, elo buku di lagi, sawara ke kau tu, sahaja mandua terkina, mati elo kau belatai, kasar tapi tiko. Ninguém matou e tigo faturanga ni kalau. Ninguém tolong. Ni baka something common sar sota. Ni baka leu. Era vai dor boa, tamate boa. O como e carco ser que ni alo aí. Se soro coso. Ni não de sori, era que é one club. Que não vi para o tá. Nem o som tal mana masu. Mas tu tal não isara o club no bimbi. Kami tengok pun nak keluar, nak sok boleh bawa, nak sok keluar ke negeri kerana ke negeri binaka. Orang kami Ramadan nak boleh bosan. Kami boleh doa kali nak lebih boleh, kali nak boleh jalan di sipi. Nak boleh bosan kali kemana boleh sahabat dah boleh kemana. Nak boleh zon rock. Yo. Nak boleh sahabat nak boleh zon rock kami nak boleh bosan. Nak boleh bosan bulan, nak boleh bosan kau, nak boleh bosan ngata, nak boleh bosan dir, nak boleh bosan tundai, nak boleh bosan saswa. Na boleh berkeluar nombor bos saya dah super talwale. Osama sulagi na baru roh tiba lenda nombor bala go. Kerana belu muti dia lawan dia lawan tabu belu muti dan dalingan roh ya go. Solimir na ya lawan level ko, solimir na ya lawan sila. Kerana ada bibi bor ko. Na roh bota bota na nombor bos na saya dah super talwale. Kalau kita belu baru roh mai ko. Osama sulagi na lenda ko, solimir na ya na nombor bos. Solimir na ya kilana nombor bos. Solimir na ya era bota na nombor bos ko. Kalau kata kira tu dua sana Ramadan mana nombor bosan dendai, dan nombor bota, dan tu semua kita kalau berbakar mata nombor bosan, masuk ke kami minta tim ada beli cisu dua ngah. Amen. Nola na bulan tempat lesson kita, bakat tu mata taki tiko, nanti laku pagayalo, ongo. Betul tu mata kena betul vivi se na vivi viere. Interesa era tikina indua na kena evento lá first 1P wala kai tiko na bosi ko na nonda lesoni. Kena bosi ko pertane let us run. There goes the word run. Run with endurance. The race God has set before us. Na kalau Bikabin na chugo, kabakin na bikabin na maro tal chugo mai. Eba tara, kabakan doni na bikabin. Muni mai vidi, ena vidi ni bambauta, muni sa vidi tigo kina ongo. Amen. Kami na kina, menanda urutanga, ena nanda remo munau, ena lotongo. Di viva na dere, kakakua ni muve. Oh, hallelujah. Obaru tatale. Viviva na vele kakakua ni muve. Você vai pertane, run the race of faith and never give up. Never give up.
O vila katakina. Ela kaya kusinginay. Mimatay ni nanda. Baka sama. Nanondorongo guna ela kaya ni kuwa. Kohira na ibaka dina. The cloud of witnesses. And I think in there more. Kaju kina na bosri klomi kanda. Ni saba boli tikanda tu. Mero kana o. Kohira na ibaka dina. Tikina tua. You know the lesson. And the buku ni kaumo di saba boli tikanda talena. Elewa punga. Eba kano. Eba saba reidi kenda. Praise the Lord. And I can't also have Pentania. Bunga de Wandewa. In Torasana was a Tigarua, Tiganadua. But I tell you, therefore, Nabosana, therefore, a Semata, Vicasa, the Mutumana was a Tiganadua, Casemata, I was a Tigarua. Yanakena. Nabosa kwa thank you therefore. Can I go? The don't cry for a kind of booty. When I was a tigan dua. The melody name is Samatakin and therefore. Amen. Bukadi Kenda, the kind of booty by now. Was a tigan dua, the booty in Alexandra. We were a Viditana and a very little Mauta, Karasatu Manomalai. They ran the race of faith, and they have reached the tent, and they are there in heaven. Amen. Therefore, amen. This is what they are doing in the law. Quando tu ne hai non va sentire nulla, ma uno butta perché non so. C'è, o la buttica. La buttica non va a peli. Come che ne volta non è a peli. E la buttica, la borra qua. Allora non ne sarà ne volta. Hai solo minaga, ha solo abbandoni na clo. La buttica qua in occhi. Amen. Quanto ne ho? E la buttica qua, pure non volta. Amen. Talenti di qua vale. La buttica che non ho. Non tawa o no. E la buttica di vai per qua non volta. La buttica di vai a Panama, la tava di volta. La buttica di vai a Sake, la buttica di c'è coppe. La buttica di Serra. Una bella la Serra. Hallelujah. E poi voi dovuti talena. Voi con Marama, hallelujah. Voi con talena, quanto tu vai di there no. Josefa. Amen. Reapi. E dono Marama. Roro da non bula. Hallelujah. But yet, hallelujah, she was called to this race, hallelujah, and she is in heaven. Praise the Lord. Amen. Glory to Amen. Hallelujah. Rabu talaki na kitioni, barake, Jefela, Kevin Tui, Samuela, Keir na profita. E dunaka, era tanto uma todo o que não era. The common denominator, the Baladir todo, hallelujah, era pura de Mambauta, era Garabako de Mambauta, hallelujah, amen, era the common cloud, era Mambauta. That is the common denominator. When the cloud of witness, era Satuma Malai. Come you can do the Bosumo, and they are witness. Can the Bosuma Kiliki, Martis, la Bakina Bosumo, Mata. Dua mate, ada bukan nama bauta. The kingdom of God will witness one who testifies. Kau turun tangan yang berbalik, orang yang cuma malengo, yang testify cuma bikin. Cuma nondra tukunyal, bukaba, nondra tukunyal. Amen. Or who can testify to what he has seen. Tua era tidak taka nakasaraida. Ada kan? Udah salah kalau malah isi dalam bawa butuh kamu. Karena itu nanti tisu boleh nak kau. Siapa? Era lain nak kami lamaran. Era lain nak tiga batu lah. Era lain tisu dari ini betul.
to what he has seen. Heaven is a real place. Amen. It's certainly pie in the sky. No. Amen. Hallelujah. And testimony to one who can testify on what he has heard. Nakaya Ramotha. Amen. We don't know Dominic Cologne. Amen. And didn't go with the voice of a candle. It didn't go with the way of it didn't go with the way to marry. That was my Parama. There Kapa. Kami Kalama. Tina. There can be no call. No call. Never color. Come call me. Come color. Nobody Matasawa. They testify of what they had. They heard the promise of God. And the one that promised to be in the call. I will have some kind of kimberly. And what's the night of kimberly? And can you make kimberly? My baby. And I know. Amen. Praise. Amen. Hallelujah. Sering mai, sering dong ngai kuat. Satu usali kan nama deh. Siap. Mereka bantu dia nak. Ah? Kalau siapa one who knows, hallelujah, by any other means, praise the Lord. Quando leva, tem tidak tahu kena. Na dah mana level ni kalau. Hallelujah. And dina ko sese. Hallelujah. E mo tusani no kwa ya kami dina na wasangam nam. Hallelujah. E mo dina tawi kana mo sese. Ya biba kani dina ko. E na mana malage. E dina mo sese. E mo dina tawi koya. Dina kana lebi manualo. Hallelujah. Wa dina tratena mo sese. E sotana. E ramayali. E na lobo dilo. Moses can testify that some people ran and they did not complete the race. Tuan ka, ya dubi, o sabi na kung tak sobra na nung muna na kami sinilay, era video ila, sengat pamot. Tuan kaya dubi na, unbelief. Unbelief. Sinila nyo di tiko, gay mama, gay lang may ko na mga and the Makana Yawa and Romani Likutu. Kanaklu, you want to go to Tani Manakota at the top of Motumo. Hallelujah, Nagam Telamai, and Dona Mumatamata. Hallelujah. Naragay Lakovani, Nabuel. And testified Taka. Hallelujah, the Kaira Mova. The Kaira Martina Taka. Namabura Buru. Come on, Kinamalai. The Kaira Malai. The Kaira Club. You can't kill it in the day. You are running the race. Amen. It is the race of faith. Amen. 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 Hallelujah. Okay. What is their witness? Who come together and come to see the day? Na wasi tino no libra ka lebra ka tukuli ke memala tara mo na kai ba zor na mo ya ula tu ka bi ke ndo tikina mo memala tara kai ba tino tara tukuma ko be ko batikau ene ka bi sini da ndo mo mo buro tiko no mai no do wili ke na wasi ni bola mo shado wili ke na bi ra ti makawa eza butikina mo ra fi na mo ta amen kai ba tino ta mo ro mo. This is what you take to the bank. Faith wins God's approval. Faith wins God's approval. Natamana e bula na mauta, lava na mauta. E na ponton ni kona. Hallelujah. Amen. Na mauta. Hallelujah. E na mauta kina. Where sa di yo chimo. Na na ni ponton ni na. Amen. No, no, people don't. Where the mother is thinking about Tamu.
That faith wins God's approval. That is their testimony. A cloud of witness. That is their testimony. That is what they are witnessing to you and me. E prima che va sentire due tinghe rua. Ni sabandono I hira no tamata. E na ngona I liu na klo e na buku ni manga wa mbota. Ni sabandono I hira no tamata e na ngona I liu na klo e na buku ni manga wa mbota. Querido que ele manda to New American Standard Bible. For by it meaning faith. For by it meaning faith. The man of God gained approval. Amen. And the Tikina. Lem tala mulo da mutikina ne pirkera wase tikina dua. Ya mudo mudo tala bikana. En dua tala topar tala bakasaba ko da mutiko. The faith will win God's approval for your life. You could tikina tulsu mulo dio kena zemu zaki. And we are willing to ask the hope. Ya kuira kena umbo many those. E prameno. Era sa Roma binaka. En a bukul ni bambota. Berta chino posumiti ni mande bamiti. Era Roma binaka. The New American Standard Bible, and all this, having gained approval through their faith, did not receive what was promised. They did not receive what was promised by God. Yet they live by faith, but whatever, they were approved. Amen? Bukan tulu yung naklo. Meron tumalumanan yung dinday. Meron bukan dinday. Di ko alam yung bukan dinday sa tulubi ko. And they come to see the die. Hallelujah. Amen. O kami kada kami see the kau na mura na mabauta. O yung kau na mabauta ni may wala kau. Hallelujah na bukuli na mabauta. Kaya kau mura na mabauta. O yung kau na rawa binaka. Ana kaya ito ko ni may malatira. Rawa binaka ay na mabauta. O yung kau na rawa binaka. Kaya kaya ay na namuloto ni may mulu. Tuna ngoi duan dina engara na ikua sa dito one was the person and the may talado he or she is absent in the body but he or she is present in the Lord. Many amen. Amen. Say hallelujah. No more. Oiko, ora vai do zomi takina, era no mo mauta. Vai do zomi takina no mo mauta. E primo que não aceita do tikina ono, tikina que ele vai cada. Hallelujah. Di que casa sendo mo mauta. Sande ele sarabada. Vai Roma bila takana klo. Ele mandou. Belate ni oyu que será. Era trabalho klo. E não dá mo mauta ni sa, mulo koya. Tava. E não vai do zomi takina tana. Era sabe sandre koya. Va uma tua. He is a rewarder to them that seek God diligently and they seek God by faith. Amen. Hallelujah. Kono robo bilaka. Kono baklo mutai kono boy do bitaki. Mai wana klo and the courage. Sambi bikina bikana. Hallelujah. Menda pula kada diri chipo and a dele di baka bauta abo. Kere kero baka sama bikenda. Amen. Na fama sara manda mo la kama. Me rao kina bliko mo wakao tia binaka maki videra toro binasa o si binaka mendagale rara rol kol malai me kalo o sista ka sa kau mo no me kalo sa he that's not because no saro de mo ke ni buna ke ni matalika kono kamo da tawru matu mo hallelujah biuta tani na katu do endimbi katu do endimbi biuta tani ni timo abuno juri bikemni sa dona kana kauni ndeketa tu ha verse 1b wala ka bala ni o koyamo men da biuta vai sarakina ne bika kena e ba bi taki kena tu kana baswa pertanda ni living translation let us strip off every weight
Klara kai dau solibir na ngona mera teni mai kina. Solibir na ngona mete. Na ngona ni trenia. Na kai dau mera katubira. Mera lusta kana na wait. Kuna uru the flabby. Even the flesh. Ya tolo ma ke wa sa timo. O kwa ngona ndu bendo na ro sulu. Ucha dei. Ma to mo sa ndu na ro sulu. Sa kasa ba ko sinan mai di. La wala ko tu ta ti na mimi. La ko kwa. Kasi na kaya lo chiki. Mulus tahu. Sini tu kaya afekta kino na mwana. Na extra weight ya. Na kama na ko. Ina may baka bibi tiki kwa na dili de. So me kena sa dili tu. Sendre ke bolima. Kaya na tu me sa me kino na bango. O sa ba tise pelitaki. Hallelujah. Ina baka sa bango. Hallelujah. Put on every weight. Every tila kina may sundo. Ina sini na rin tu e baka hobo rolo tu. Hindi may video na dito mo. Nambiyak sana lako ina sana ilaw na mo. O kwa sa kaisa sana chumo na ngayon. Sorry. Amen. Bertanda. Kami ni. Apa boleh muncul kira bakasa? Sudah kamu ikuti. Esok ni yang kami mikir dari diri dulu. Hah? Nasara kamu na Twitter na daw. Salam na salam. What is the evening? No! It could be the weight, the extra weight. Sa may taro kina na wilmo tamo, sa taro kina na mal, sa taro berkata Allah, hallelujah. Kami na sa dito kina lang sa dito. Pati ano? Sa dito may mukiko. May mga tao takatu na namungara na clothes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga masutya, yan ang kami new baby. Hallelujah. And it can be seen and die. Amen? Hallelujah. Every weight. Put aside every weight. Don't do anything that interfere with your responsible commitment to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Nakasana ka kung rawio ka ni wala ka. Hallelujah. Maraming nakina ko. Dahil makao tao. Betul ini. Sige ito na betul na ko. Amen? Kaya karoon ka na ka. Totoo na ka na. Bilang tadi, dari bawah untuk tatao rawa-rawa kita. Put away every scene as a syndicate in the singular. Dua in the singular. Not every scene, every scene. Maka sama di bawah itu. Maka di bawah. Kaya zuri itu tuh quando ho imparato tutto kita. Kaya naman wala ko sa kanila. The scene that entangles. Okay, kumusta na po tayo dito mo? The scene is not to give a specific scene. It doesn't say adultery. It doesn't say stealing. The scene to the part of the class. Although we are seen. Amen. The scene is not to give a chiki. To join us, the world of tower or kid. Remember, the world of the differ from one person to another. Amen. Yeah, the tower or kid. Favorito na bamu kama gingivi ko sana. Kaya naman ang disqualified ko sana na ipalbala mo. Kahawawin ka bila commentary. E na kahit tumaira. Kaya naman ang makatitulo ba that the scene of unbelief. Ang sata mo taraw ni kami. Nay, ito mo nadidin mo ang bauta. Imbasi ka ba eh. Nagtama ang bauta na kahit disqualified na kita na lang nilikuto. Era como because of unbelief. Yung hindi mo, kako ni Matera, kao ang bauta. Kinamura. And a third level. And a bagi kiri ko on a disqualified. Amen? Ito mo hindi mo ang bauta. Kaya may tiway mo na naman mo sa surulit na daw tiyong ka. Hello, bakit tayo tiyong ang bauta? O bakit tayo tiyong ang bauta? About the what's the matter with God? Come out! Hallelujah! They'll kill you, Tani! Amen! The seed of unbelief can disqualify you, can entangle you, and take you out of the race of faith. Amen? Amen.
Send no more. Oh, what do you Hallelujah. Amen. Hallelujah. The sin that so easily entangles. Brother, time with Tediko, Rana, disqualifico, when a thief in Bakabota. The Master Victory Wayan to Sarah. Beautiful time to become me. Hallelujah. What to say? The brother don't know to say. Hallelujah. We are talking about eternity. We are talking about heaven. We are talking about you reaching the tape. Hallelujah. What do you do, my second one? Welcome to you go. Hallelujah. You have been qualified to run the race. Hallelujah. Hallelujah. They are testifying. Hallelujah. Amen. Amen. Kena katulong ika. Sa kabali ba kasama? And kami sinilay. You run the race with endurance. Or you run the race with perseverance. Makasama mo ang rin ng pinay. Ilitin chuba na endua. Hacho mo kena Jerusalem. And let us run with perseverance. The race marked out for us. New Living Translation, let us run with endurance. The race God has set before us. Amen. Dua, nakalo iba bulo ko ay mamay didike. Turo na sa chuha. Ko ay sila niya mga talaka. Manong malok kasi di mga talaka. Yo, hallelujah. Sintutungo kayo. Ang sa tungo. Yeah. How do you want to go? May beauty weekend. That's all right. On your mark, get set, go. Kung yung makatasan na nung muli. Kasi kaya mo nalalim ito ba? Masang tasan ito na. Kaya natin mo, nung luka kung cross me. Daw dito nga nung muli. Okay. Nanamuli mo, ruwan nasan. Nakamali chikubiko. Namusota. Namusota. Tama ni musota. Kaya sila rin na musota. Uy, ko na cross me. Kaya balik kaya baka wala na matindi mo. Para cross na kayo ng mundo, mo kaksa rin na mundo. Sayang kima. Ito sa galitori ko ito na ngayon normal. Ito kutsyo sa rin ba? Kaya nakaya niya ako. Okay, nakaya niya ako mo. Alam mo may nabikan rin rin. Kaya mo ni kajukin na. Sa kilawo dito na kolo. Ano lang mo na wasa. Ano lang mo na lima na tali. Ano lang mo na surkay. May bayang may nagtaki. Kaya lang mo na surkay mosi. Amen? Nazar mo nila ka. Nazar mo nila ka. We endure. We persevere. Amen? Turo mo na ka. Sila dito na kaya ako. May nahuwa pala ito na nung mga mota. Not only happens that we exceed your present faith. Your fair God. He's watching over us. He's in control of every situation. You can make it. You can go through. We will make it. We will go through. Yes. Praise the Lord. Amen. Come on. Sabi mo sa mga yung kinutip. Kung kayo rin talaga mo, parang sim sa atin talaga. Kung kayo rin mo ng kasi, kaya meron malilay. Kaya rin talaga. Pero alam mo sa may kadala ko do rumah. May kadala ko do rumah ng dende. Sabi ka niya mo sa akin talaga ito. Sabi ka na, sabi na hindi ka lumikada. Ano yung hindi ka lumikada, may deklara mo siklo. Klati ko ka may beauty ka nila mo. Klati ko may namay mo na klo, may di mo may gumatiya. Amen? Hindi ko iko. Ayaw, nindang. Amen? So sa akin ito na ng dende. Ha? Sa akin mo na po, sa akin mo na. Nakakakan, sabay na nakakakan. Masyalo naman ang ganun mo. Tsaka daw, rolo ito ba? Alam mo na kya. Sa sinan na rolo ito. Pagkaya lang tali kya.
Somebody that took on a soul. Somebody we lande. Don't get on a side. Amen. Hallelujah. We must go lucky. Hallelujah. Zangida and I work kena. Moturanga, Rama, yo, tau. Amen. Keleka lima. Kayote waka sama wikenda. Waka sama bibi wikenda. We're ready, Jesus. Verse 2a, and another lesson. Men the ready Jesus motua tikonga. Kwa saba teuna. Kanabara. Tauzo tatana. Another magambota. Avirata monikila wekimuni. Nandina toike. No we can the translation. New Living Translation. Barakatuna. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. And I read, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Amplified version, looking away from all that will distract. To Jesus, you look away from everything, but look to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first initiative for our belief, and is also the finisher, bringing it to maturity and perfection. Amen. Out of focus thing, what? You will be able to kill that. Can we can out of focus thing? We can't be what the kid about. Navikaya and a lot of making a number of one to launch. The Tuna Namatanda. Mumare Chishutuma. We can't be what the kid. A Borola and a Baradalaki in the Matam was seen in Amen. And a woman will take 2 months of Roya. Get it out, get it off now. Get it off now. It's enough. Ramikana, Sadaromo to Limbo was the prophet, and then they might have tossed. And now I might have the car. In the car, you're from that. Fruta e pano. Era que não vem como agora de Tisuma. Amen. Agora de Tisu. Ao rei do mar será que não mandava. É tudo de Timona. Trusting in Jesus. So focusing on Jesus is trusting in Jesus. Não vai lá to run. O talo tamo de que ele tá no meio numbers. Numbers é na. Tigo me na kutu. Kena wase no sempre no dua tinggal baki na diwa. Na kaya mo wili na sambi mai. Ichipita me loki na kena ni bo. Duna bono na tikina ko na mutu na numbers 21. Er sambe complain kino in Israel. Er sa bosta sana na kolo. Para bosta Moses. Bukaba mo they curse God. Na zama na tu me kire kaya. Bosta na kolo. Ele cambiado. Vai ser a cabeça com não nada do ubicado. Vai catila aqui. Tu não mata o bacasa. Filma de locaci. Caiu no meu. O sanara moça. Jesus. O sanara moça que não sei se. O sanara na mana até. Não mata vai. Antena. Você manda louca tu. E tu digo soberano mati. Soberano mamoa. Sabe você se declarou. Sabe tu não vai nada na coisa pelo motivo. Zacava dona nata porasa. Sanata dona nata porasa. Me tu porque tem aqui na cara nata me vamos botar no me vamos ter. Tem mandurinha na cara dona cau. Ai cabe não canta nada. O qual é a rei da nata?
Look. Those who look on the brazen snake, they will be healed. They will. And about right. It is a lama kirabela timau. Sama is the root kirabela de montamu. In a chori the kirawa said toro. Tigre tiraba kira tirano. All car was little you take this. Hallelujah. What I want to be. Hallelujah. Can't do it together. Can't do it together. Maybe you have to do the Lord in the Kutu. Can't do it together. My Taname. Can't do it together. My Zemo. Give up and go in the Rabbit. And about Tomale, the Bambota. They will come out Tomale, the Bambota. God will always test your faith. Be ready for it. Sadaka Kabala, Kawachoni, to the fire. Memaka, Salabeti Daki, Labeta como Sesi, Nangata Menabikau, Melabeti Telena Bakina, Ekachika and Lubini Tamata. Melabeti Telakina and Lubini Tamata. Tigina Tirigaliba. Tigina Tirigaliba. And so we come to San William Tamu. Tigina Tirigaliba. Muna Willikan Weekend. Anyway, Obalama Tigina. Can I also apertare Babo? That everyone who believes. Make a look. Look at Sabah Mandewa. Believe. Believe in him. Amen. Everyone who believes may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever loveth, believe. Hallelujah. In him shall have eternal life. We go together when we can live for you. Nanamuria. Nanamuara can know about that. O Sarai Chisukina, the Kyle Kilumura. We go Hallelujah. Hallelujah. Just come to my right. Lady Colchuma. Lady Colchuma. Never Casara. Carolina, Mama Tapasa. My Roman Kutu. Hello, somebody already back in Canada. Nobody Tamata. Men of my lady choir. Men of my boat choir. Amen. Sometimes we do it to get a kill choir. Hallelujah. That Jesus is the author and the finisher of the perfecter of our faith. We should be doing what we do. Don't ever tell that. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Cuéntala. Claro, no me volta. Ele me nega se me divata. No me volta. Ele me nega se me paga. No me volta. Ele me nega se me paga tudo. Profeta. Obrigado por cada que do. Ele me nega tudo valor. Ele me nega tudo valor. It does not perfect your faith. Jesus perfects your faith. Amen. We go. By Jesus. Allah will be seconded. Kilabina to learn no more. Kilabina to sit in one or no more. Kilabina to go there. And tell you to allow no more. Come to tell me, Mama. Come to tell me, come with me. Come to tell me how I like. Come to tell me, Tom Douglas. Look at me. Hallelujah. By my Lady Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Number some more. He's the author. Author. Over. The Torah of Jesus is the source of people's faith. Send him away through the assemblies of God. I love the assemblies of God. I like the assemblies of God. I'm part of it. Oh, you can't tell assemblies of God. When I say when you push it down, it is Jesus. Amen. Hallelujah. Come on and look at it. Hallelujah. Come on and look at it. Come on and message. Come on and pray. Come on.
maringa liu tunga ni guru no ke me kakaria kau tira mai hallelujah tuberi mai amen bosomo hallelujah source of people's faith o como é dolabra katuma mo mbota hallelujah como dolabra katuma hallelujah he opens the door beranga mo mbota kina kwemo mo ore kwa kwemo mo bana ore kwa praise the Lord kwemo mo trust kwa amen amen sama amen so mo sa di kwa ra tsunga bi kongo wa mo na kasi mo na kasi mo na di mo kina kasi sama certain na biro to Kuwa. Amen. Vakasamo perfecter or the finisher. Amen. The one who brings that faith to full maturity. Ano mo kakina? Nakatot ko na chubo sin may baka matuta na ng bombota. O Jisu na may baka nang dili na mo subo. Ano may baka matuta na ng bombota. Hallelujah. The ones who bring your faith to maturity, to full bloom. Amen. Kaya naman nilalo mo, bila kasi may gigawtan, bila kasi may tritan, bila kasi may pagkukutan. Hallelujah. Kaya nyo sa rin tumay tayo ba mo? Hindi tayo wari yung uto. Yung waka. He's the perfecter of truth. Through Sarah. Ono kayo duro ni bango. Ono kayo Moses. Yo. Ono kayo Abraham. Ono kayo Samuel. Ono kayo tala sona kuma. Ano na ni sila nila sila na tala mo. Ono kayo dito. Ono kayo kuno. Ay, ako na mo na sa tuwa siya. Siya, o kwa na mo Jesu. Amen. Hallelujah. The one who brings that faith to full maturity. If you are not careful, hallelujah, you can be distracted. The sin of unbelief can distract your life and it can be seen in that. Amen. Somebody can do not can be seen in that. If we don't deal with sin, can remember that number 50. Hallelujah. The raise of faith. Can you not hallelujah? And my dear will be able to run with you, but you know, amen. I'm going to tell you, I'm going to allow me to go. And I can be seen in that. Hallelujah. Beautiful time. The big company. Every weight. Some weight, 1 week, 2 weeks. Every weight. Just examine your life. Oh, I don't know what to do. I love Facebook. That could be 1 week. Kung wait lang may mga tawag lang. Sa Facebook ko lang, luwa. Pwede na sa picture mo, alam mo, isa na naman sa mundo dito. Amen? Sa TV. Kasi hindi na mo naman ito. It's a weight. But siya, may wait na kayo ni Papa. See? I believe you need to take it out. You need to root it out. Always, hallelujah, confess that you live by faith. And you walk by faith. The righteous live by faith. The just live by faith. You do not live by sight, but walk and live by faith. Amen. Hallelujah. Amen. Run with endurance. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Usake ni Musa na. Aku no si cuma mo beli cuma para. Ada waktu tu sa suka mo. Ele tu sa suka tu ni kan tu. Dan kalau itu nak diskusikan. Betul. Hallelujah. Baik, lagi Yesus. Hallelujah. Mesti Allah. The finisher, the perfecter. Pokoknya mau itu tak. So kita minta walang sana di dalam community. Iya. Di sana kita tu masih kita mahu ngambil proses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dubog sa mga maso na kami sa inday. Dubog sa mga maso di ba mga boss ni Chloe. Sa inyo mga boss, hallelujah. It is just the word of God. It is just the word of God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Dubog sa mga maso na kami sa inday. Kami ni Chow kami tu tayo naman ni Sarah. Roma tayo naman ni boss ni Kimari.
e ke mo na ku di bakani ci ne ngel sipi na ba le na mo sambula na ba le na mo se ni mo ala ramtaki na ba le na mo se tamudu na ba le na mo se ko sani suka talewale na ba le na mo se ngata hallelujah e ba sam sabata ke ba do taki am sadi mama nenda na mo ni bosa am sabatu sana ne mo ni bula druka bula i wala ba do sana tawo mbota do sana ko hallelujah ne mo mi Sagani bula tangan bula sama, yang pertama ni ada tiga orang sama. Kalau memang ada, matang boleh lalu berjumpa, memang boleh berjumpa itu ada Yesus. Bersama tu saya ini, Lord Jesus, You are the author and the perfecter of our faith. You are the author and the finisher of our faith. Yes. Everything about our faith, they come from You. Hallelujah. They will develop, oh God, because of You. Anything will be doer by You. Father, thank You for Your kingdom. Dengan Roma Muslim ini dai, kaya na ko na dili na mauta. Pero kapag muli na na ya mo. Kaya na mula mula na na. Yan mula ni sa mga ta. Mula ni na mula ta. Mula sa to. Era sa yu kina sa ba ke mami. Era yu kina ila dili na mauta. Yu kina la kina Moses. La kina na pura. La kina ba isa ka ba ke che ko. La kina ba Joseph. La kina ba ke. Depende de kapisi dai. So I went of course they all don't know. Because they were distracted on the way. Because unbelief came into their life. Father, help us to remain in the faith. To walk in the faith, to run in the faith. But to our faith, it's our prayer today, O God. Help us to be looking up to Jesus. For the days of our life. I believe the sum sum in the law. Hallelujah. Why am I touching the sum sum in the law? I'm dealing with the tomorrow. Hallelujah. Hallelujah, nobody goes to the castle of Betty. Hallelujah, nobody tamata mai bulbula. Hallelujah. Ele quer ganhar uma bola que é muito isso. É na rota. Agora eu só não quero bulbula do detalhe. Não tem nada de mal lá dentro. Isso. Tem que guardar, tem que guardar sábado, tem que guardar. Hallelujah, está de guardar tudo. Se ele tiver guardado bulbula na cara, ela tiver guardado bulbula não, ou não bulbula sábado. Agora eu só não vou bulbula, vai perguntar não bulbula detalhe. Ela não falou na tiba na. Diga no amor com essa tiba que veio dentro da turma disso. Qual que é essa lei lá lá ela não. Sabe ela que não me lembra mais. Nós temos que terminar disso e vamos por dentro do lugar. Tudo é para que eu olhe cabeça sim detalhe. Vamos ter irmão ver que não dá muito lá. Irmão ver que não dá muito, take it to heart, take it seriously. Don't treat it lightly. My relationship with Jesus. And I don't want to make him know when you read the kilo of dinner. When I was saying to be Kimberly, Sandora Kara no don't want to. Sandora Kara no don't come to. Sandora Kara no Susana. No, but I need Jesus. Let them get ahead and shut it down my table of your shut it down and soon of your It is Jesus Himself. He will bring it to a church. God didn't know His feeling. I had to the kind of it's that simple. I'm not going to do this and don't look at them with sorrow. Yes.
faith, he is divine. He has to be divine. And although he is the Son of Man, yet he is the Son of God. He is eternal. He is the Alpha and the Omega. He is God. Somebody going to come out. Give me the honor of our faith. Even though Moses and Dan, and I'm going to say to them, don't worry, Moses, say no. Say the camera, don't worry, the Abraham. But do you know what you do? Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. He will perfect. Bring your faith to maturity. You make that commitment to the Lord Jesus Christ. Blessed be the name. He will do it for you. Okay, why don't you come here? Come here, welcome. Welcome. Welcome home. That's what I want to say. Yes, Lord. Nobody supersedes Jesus. Hallelujah. He ran in perfect race. He endured everything. He is glory. He's ready for you. He will perfect your faith. The Lord Jesus has given his blessing to you. The Lord Jesus will perfect your faith. The Lord Jesus will perfect your faith. Those that are at the altar, the Lord Jesus will perfect your faith. He is divine. He is the honor. He is the creator. Yes, Lord. He is the baptizer. Hallelujah. Now we make up this time and how come what kind of move on? Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Amen. Have faith. Have the faith of God. Father, we want to thank you for your people that have responded to your word. Hallelujah. In faith, they have responded to your word. They believe in you, Jesus. Hallelujah. Because you are the author and the finisher of their faith. Lord, they didn't take it coming in. All the way through thick and thin, through the storm of life. Hallelujah. You will always be with them. Thank you, Jesus. I'm encouraging you, give your life to the Lord. Hallelujah. The moment you give your life, hallelujah, it's up to the Lord. Come and run the race. Hallelujah. He will be with you all the way. Father, we thank you, we love you. Now tell them to do the things that the one on the matter. I want you to talk to the Lord. Talk to Jesus himself. Tell him that you will focus him. Tell him that you love him. Tell him that you serve him. All the days of your life. Bless you. I want you to spend some time. Talk to Jesus. Talk to Jesus. Talk with him. I surrender all. Yes. Everything I need to give the altar. Yes. Holding nothing more.
Hallelujah. Only who is divine can be the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Yes, Lord. Only somebody who is divine can be the baptizer in the Holy Spirit and with fire. Hallelujah. Hallelujah. You know, baptist and hallelujah. Am I perfect? Blessed be you. Building your most holy faith by praying. Blessed be you. Amen. There's a connection to the Lord. Blessed be you. How can we come to serve Jesus? Yes. Serve Jesus. Yes. Can I be quiet? When I come to sing tonight, and what is your choir? It's how we begin our life. It's all about the one my man don't know. Most of the kids don't know. Most of the kids don't know to my. Turana kim sawa berbeda begitu. Ibu bapa berbeda katakan keluar dalam di bos begitu mami. Ibu bapa jadi katakan keluar di kim dengan begitu mungkin dengan Tuhan Yesus. Kim sama itu nak keluar begitu bapa tu saya kim mami begitu. Mereka kim tolak aturan apa bibi tak tu lebih melawak. Kim sama offload tangan nasi ini begitu. Ibu bapa tak kena kim tahu berorok. Kim sama tolak begitu ni. Ada rukun kau belatai nasi ini. Turang kim sangat lebih kim ni. Ini melu tinggi kim mai rumah. Bila terang ada borong mai nak keluar nasi ini. Kim bawa bila ada ni sabo sabir nak keluar. Kapag hindi ka ito nilolong mo, ito na sige na tawakin. Kaya sa ako, bilang na krobe, kaya magkakuli kita yung koso na krobe. Pero kaya kilati ko turano, kaya mo yun inawakan ko yung talmay, na tayo kadua. Kaya na tawag na kaya mo na bosa rong-rong na, katamata na kakadina. Bosa hindi na namin kaya bida na. O sa nasigo mo nawakan kaya mo nga. Duro kinamara, minam turano. Turano, magkakuli kawan na namin karabi kaya mo rin. Kami bawa ni mana ni tak kosa ni sini dentai. Iku ni mana kata turun kami di dan di. Kami sasa ni kalau tengah marah tu. Kami sasa kalau tu ni tahu mau ni lang tu. Kami tahu kami kini. Kita awalnya kami yang bersama ibu saya kami kini. Kita awalnya kami nak kalau tu ni kami nak kalau. Nak kalau tu ni musab ni kami kalau. Nak kalau tengah ni tu ni pasal sama. Kami sama tu sana kalau kami sama tempat tengah. Kita sama kamu bawa selagi nak keluar. Dengan isabi bawa sama-sama tak kita nama ni keluar. Okey boleh nak keluar boleh sama-sama. Ada sih benar. Udah malam nak dia nak tutur. Kita sama yang tutur kita. Ada sih ada dai. Kalau kita sama berbeda kata kita boleh nama ni tempat yang tu semua ni bagi mami. Kita sama-sama kalau mata nak bulan nak pergi lagi. Udah malam ni lu nak keluar. Udah malam ni bos tahu dulu. Sama kan mau kau nak katu sini nak keluar. Udah malam ni bulan nak lebih boleh. Saya orang lagi nulis sama beki boleh. Okey boleh terangkan Nabi Sultan bin Sindai. Ada dia lagi nak kau main dalam ni balik. Dah boleh mungkin Nabi baru tak ini Nabi makan. Dia boleh coba cari. Nak kalau sando baru tak. Dah boleh ikut tu memang ada samula. Ada kau boleh ada Yesus. Dah boleh sarana awam nak kau. Ini memang bilang tak ada ni presence tak lu. Jadi boleh sakana glory. Hallelujah. Bila malam ni minta lagi. Kita sarana kau bikin ni kaki kita tu. Dah boleh sarana awam nak kau. Baru bikin nama suku ni balik. Kita sakit ni bukan dia. Selamat kiki mami. Oh, lalu ni Allah tahu memang industri maki mami. Memang industri kiki mami. Memang azor kiki mami sarah. Dan Allah ni malah satu mata kiki mami. Kita sahaja satu kerana angka. Kita sahaja satu kerana roka. Kita sahaja satu kerana ni lalu ni Allah bernalar suki mami. Dan Allah tahu ni aku satu mata kiki mami. Kita sahaja suka kiki mami dalam lagi. Dah ni. Kalau kau ni tu kaya masuk nak kaki. Kita nomini. Doa Yesus na memitura mereka, na memilong bola, kaindina, induan na. Alimutan doon ang sulit. Alimutan doon ang sulit. Alimutan doon ang sulit.
Del Yahoo, but at the same time, we can give something on what we're not doing.